Hi, welcome back to my YouTube channel. Hege ang tabuk kaisa thangi dong. So no nugi dong na boro thangi dong. Tabuk salia. Hai nuga na boro thangi dong. So tabu ang airport thangi dong go. Hege am bo jaga thanai. Abo hai nuga na lo. Tabu khang thangi dong airport. Ubar bo phai tabu phai khor do bo. So tabu thangi dong na sa. Tabu airport shop pai ka nong nugi tong no. So amane chini flight hengke 4:30 ho. So tomar asine tabu अक्टूबर से बेंगलुरु जा रहे हैं जिनका सीट नंबर 16 से लेके 31 तक है वो लोग बोले के लिए दोनों आ जाइए थैंक यू Zone 2 will be next to Yes, Alan. cover sini flight phai ka tabu windy seat mangkha मदिरा पीना और सिगरेट ई सिगरेट का उपयोग वर्जित है और ये दंडनीय अपराध है सभी शौचालयों में धूम्र अनुसंधान यंत्र लगे हैं प्लीज रीड द सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड प्लेस्ड इन योर सीट पॉकेट इन फ्रंट fasten your seat belt by inserting the metal tip into the buckle to tighten pull the loose end to open lift the buckle keep your seat to your seats for takeoff. Thank you.
में सुरक्षा जांच के लिए अपना बॉडी कार्ड हाथ में ही रखें। जो यात्री फ्लाइट चाहिए 316 से बेंगलोर जाएंगे उससे निवेदन है कि वह अपने स्थान पर ही बैठे रहें। कुछ ही समय में इंडिगो के सुरक्षा कर्मी दल आपके बॉडी कार्ड की जांच और साथ लायक सामान की पहचान कराएंगे। धन्यवाद। Customer disembarking at Guwahati, please keep your boarding cards ready for inspection by our security services team. Customers traveling onwards by flight 6C316 to Bangalore. So finally shop by kya? Je final hama jaga ho. So ola book khai ka hangga tabuk thang tongo kanan. So finally tabuk hotel shop by kya? Ikomo ke chin room. Makan nanti. Oke mini freeze. Bathroom. Kaham na bela to. So ang tini blog oron Paris nai hingke ang je fruitesha blog kayo. Hingke nok to nogui tong mana ang je hotu be na phai kya hingke to blog to khai nei na hingke nong nai. So tini ni bagi an blog asung no hingke next Jeffrey blog khane afro Malaysia nai haiken no rani channel nai tong dian video so nai tong di haiken ani channel nai tong di hinken no jera ani channel no subscribe khay ko bor khai di share khai di like khai di comment khai di. So good night tinin bagay asung no tesha hai no blog khai ke tesha malay finay bye.